Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Janjaquil, Nick Eisela Chol, Chiruli Hunk Amukain, Lisholomi Lakatzol Bal, Chiruli Kutanain Ashche, Lishchabil Esil, Lach Noe. Chiruli Kutan Equer, Shkaker Retal, Chanrunak Nabalep, Litech Irna, Klish Olep Salishpa Balep, Sashkaba Nakte Oxkoshlenkil, Nakmokoyal Tali, Nasheli Ratin Likaqua, Nakmokotak Ulmangta, Shbanakte Balak, Shbaneblinka Usepshnalep. Li apostol Pedro nashkhultika qanaqwan naqna balaqeb li poyenamchan mokoyo onaqta kwanqe roy beninkil liqaqwa Jesús kaut li hu segunda de Pedro capítulo 3 versículo 5 nashye naqyalinqa te raj shpa bankil yalma qa te rajqui ho ajqui likikulmank chaq salibutiha saib liqakutana naqkwan naqeretal naqna balep li esilal chirish Hun li butiha li kikwang sa shben chishkhuni li ruchichoch. Nakanaw na balep li neke atinak chirish hun li butiha li shkulmangchak. Hay neke ishnawchak eblak griego, eblak mayas. Neke ishnawnak kikwa hun li shnimal ru butiha sa shben chishkhuni li ruchichoch. Utlisantil hu na atinak akwi chirish li butiha in sa li hu Genesis. Abanan manekenaw. Handi na lep li khwal sembil shban na balep. Mugunik shpab tali na sheli santil hu. Habanan hachik nik shpab li serak li jal cheshkub chak. Ebli poyanam juntesal. Aban mugunik shpab tali na sheli ratin li qaqwa Dios. Li santil hu anakwan. Kanabambil. Makanike rahkwi. Nikesh kanabaran. Hachik li pa bakhel. Hali nikesh serak I. Ebli komun juntesal. Ebli sheton li inka she pa bankchak. Jal sheshkub chak ruhun chik li serak. Chan akwi li esila li nashkots qeli santilhu. Aban kaut naqlao naqabab naqrelik chiyal shkulmank chishkhuni li karu nashye li santilhu. Nabalsut naqataw resilal utretalil sa chishkhuni li santilhu chirish li butiha. Qabiaq li geshye li qaqwa Jesús alihu Mateo 24 li versículo 36 nashye. Aut chirish li kutan an malaklish honalil ma anina nawok ho'e Chimuko ebli ángel sa chosha, chimuko lik ahol bej, kahkwi, likyukwa bej. Lik aruki kulmank, nakikwank lach noe, ta kulmank kahkwi sa shkulunik lik ahol bej. Li versículo 38 nashe, jorubelach chak li butiha, yo kep chak chikwaak chiukak, yo kep chik amok u chik amek, toch sa likutan, nakkiok lach noe sa lehukub kap, utinga ke shtaw shtialal, toch kichal li butiha, Utkila hukuk chishkhunile. Ho kanakakwi sa shkulunik lik ahol bej. Utchan ru kwank li ruchichoch. Yoko chishkebal retal naqsashkaba naqyochi numtak li mausilal. Ha hun retalil naqli ruchichocha in yohkwi chikulak sa shakik. Qabiaq li karun ashtiqe li hu Genesis capítulo 6, 7 ut 8. Kirili qaqwa naqlishma usila lep li kwinq. Yochi numtak sa ruchichoch. Ut khunesti betalil na lep nekeshkoshla sa shcholep. Ho kanak ra kirek ali qaqwa nakishtyup tesili kwinq sa li ruchichoch. Ut ki khosqo sa shchol. Tin sach ruep sa shpen li ruchichoch. Chishkhuni lep li kwinq shinkyop tesi. Li kwinq khwaqwi li ketong. Ebli shul nekesh khuku kirip sa choch. Ut ebli neke rupupik chirucho shachan. Natyo tek linchol nakshep inkyop tesi chan li Dios. Abanan, lachnoe, usilal kishtaw, rikin li qaqwa. Kautnak li qaqwa Dios kish sa chep li poyanam an rikin li butiha, shqabi chak chikanan. Nung takhenak li ma usilal li yo kebjish panun kilchan. Ut li versículo 8 shqabi nashye, nak lachnoe kishtaw usilal chiru li qaqwa. Uta ahun li etali lachkwi chokre ebli ralash kahol li qaqwa Dios anakwan. Qabiaq li karu nashyeqe Hebreos 11:7 chirish li qwanoe. Sashkaba lishbabal, lachnoe kirabi resilik arutok majina ilmankru. Kishikwaru li Dios, ut kishkib li hukubkab, reshkolbal lishhunkabal. Ut sashkaba lishbabal, kishsektana li ruchichoch, ut koshrechani li tikilal, li nachalk, shban li babal. Yalak koshla, harubchab, kishkyal shqele kwanoe, chishyebal resilal li kolbaib. Utlik aruyo chichalk sa shben li ruchichoch. Shbanak akkub kuchak chiruli qaqwa Dios sa shbal li ruchichoch. Abanan tohkik ehek 120 años chan li santilhu. Chokre re rach naqtesh khalish ka usheb. Uttesh baab li qaqwa. Abanin ka kerach. Li chabil sakal chokre ut chokre li qa kutangila naqkwan. Ha naqsa na bali na khekh.
sa li honal tsakala nakwan yochi kotsmank li esilal li negeshkots li oshipchi ángel li nakataw sa lihu Apocalipsis 14. Utsash kabahain na balep li teshtaw li kagwa Dios ut teshtaw li shkol balep. Usa nakanaw naklihonal relikuyukmak yuakwi chikulak sa shrakik parkwi nak li rusila li kagwa Dios ing achik tataw mank ut re naktatsaklok akwiru li khalkho kilru atina in li kishye li kagwa Jesus nakchishkhunilep li keshkawresi di pep ke okrikin sa li sumlahik ut li okebal kitsapek. Rubelak naktakulak li honalain naktarakek li honal reli bokok reli kuyukmak lao takachal kak chishkots bali esilalain chikaw li shchab li kakush likinep chishkhunilep li khuntesal li kakwa narak kakulbal chikakhunilo mahun narak naktasashk abanan lao li do kulukre manaklito tsektanangkre kajalak kak sa li kababalat kwaskwitsin ingkata shakchich inak li kachol ut nakuybini naksash kabali kagwa Dios li hukyalo li to abin kre li esilalain to gulak chirecha nenkil li hunelik yuam mantiu shay ko nakshinago chbeni chiru li hun kamo kain sa li kakangela in solok sa lisantilhu ning erah kwila wakbal re naktinago chbeni sa hunchik li kakangel